Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama kakak teman-teman. Wow, hari ini aku ingin belajar niat puasa teman-teman. Ikutin aku ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadani hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahjaku aku niat puasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Oke teman-teman, begitu ya kira-kira niat puasa teman-teman. Tapi jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Dan juga menyalakan tombol loncengnya teman-teman ya, jika kalian menyukai video ini. Dadah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.